Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Ka Paraba kabadai na kathan umroy hapo kajingelam jong usamla punchngain lang nongrum kumu presiden harengkat kajingedon lang jong urang ba snong jong kasnong sarang lembat kidikot ki baju pet bat sumaria ki do hagawa umlew kabadan hakasnong nong trau haga arpo tari ubnai nai tung arajar arpuwe ki Pyllait da ki Symbai Dohkha hagani kawa kum si benta ban penne pensa ki do dowa bat ban penroy ki Dohkha ki badan hagani kawa umlew kawa umlew kadairu nakiwa kabapau nam baha hakajingbon jong ki Dohkha hagabagador bar snong kala tharu de komiti kaban pet kerpang yakani kawa khnang ban khanglat yakino kino ki bathmu ban le dusman yakani kawa haswa ban Pyllait ya ki Symbai Dohkha u advisor jong ka Paraba uba morning shadap uba dairu urang ba snong barim jong ka snong lom sok ping ula ay ka jingkren ka bapun sngo tho shiki khat jong ka seng ha ka baya dei bat ka jingpenne pensa ye ki do ki badon ha ka ne ka wa ni seng Parabi jingmut jong ka long ba ni jemut dur ban ni lai songkai pramani ni ha ban kong ya teng la thau ki la kliti ban yarap ki juipan ya kini si ki por balalik no la apsang ban ajing yarap si juip snong nang ba ki khau sola kum ta ter ha kini lu dam ni momenta te kani ka ni simpat yang ni ka wi ka lat long ba ni yarap pada ka mariang man ay jing yarap jing mariang pada kan por ni the in Symbai Dohkha sekiwa namar ba let's say kan long jing internet tu khrau mar ba jing don jing marat ki mariang do mi do wa mo kino ki bawan se kena gawa wan ban kwa wan ban sum masai kintip ba kin sutu wa kena gawa kadai gawa kepala suma kepala security iban nomla shu ban le kai ini area ibadan kumbalai spa metari ai kabang ilale sangsuri ki tin mentai kini Symbai Dohkha min Pyllait he ini cekai ba lale sangsuri bat kinong song snong kimla ban ya kwai kimla ban le ai kini cekai kum bang ila pun bana pa bang kan kaliang chongka wa low protection committee ni don ru ni wamba snong nak snong sarang kaliang songha ba di ki membar paro di barayawan nak kalian jengah akan merubah senang sekarang kalau wanah ini akan juga dekat lang dekat bat presiden juga Umlew presiden itu dekat ke kenhun dengan seng terima subha pada tinggal Paraba teh kali kepur ngas ngamla ban kem dai khublei kerpang nau bentakan ke seng kepalawan benok seniang dia kan ka Symbai Dohkha kum si benta besnakti bat kani kaseng kapadon akan ke area ke jengi ben penek persa ikan gawa Umlew lengba kajing ora jengki dia kani ke Symbai Dohkha ban penek persa bat ban kentur yengi ban isnak tilang ha ka bede bat kumjuru ban penek persa kemariang hasil enter jeung kani gawa kamdei tang hapo kani ke pen habe hasil enter jeung gawa berbuat ni na kaliang juga wa Umlew protection committee ke Kristom bat lelong ba kan ni kajing Kristom jengi ni la yo la ru ya kajing ai kajing arab ka bersebun ki jengki amla ban ai kham dai khul dai kerpang na ka benta jengki iseng trimon subha na ka benta penora ya kan ni kum gelenti ban hi kai ngi ban kilong den hadin habun kasih meskipun mo. Yo, bawa Symbai. Hey.